Evo jedna priča, u stvari pitanje. Otkuda postoji strah da se hoda po groblju noću? Evo jednog odgovora mogu. To su saopštili neki ljudi koji su na neki način vidoviti. Oni tvrde sljedeće, da duša kada joj više tijelo ne treba, ono ga otpusti. To se zove kod nas smrt, jel? Znači, nije tu ništa umrlo, nego je samo odbačeno. Međutim, priča nije baš tako jednostavna, pošto u ovoj priči o bioenergiji spominje se 7 energetskih tijela, negdje čak i više, 9, 10, 12. I sad imaju ova 3 energetska tijela koja su bliže fizičkom, odnosno po gustini su bliže njemu. Znači, govori se o eterskom, emocionalnom i mentalnom tijelu, koji su također odbačeni. Znači, oni služe kao neka mašina, matrica na kojoj će biti izgrađeno fizičko tijelo kad se dijete rodi. Odnosno kad dođe do spajanja muške i ženske ćelije. E sad, šta je znači tu bitno? Bitno je da ti neki senzitivni ljudi vide da neka veoma čudna bića su na grobljima, a u stvari to su energetska tijela koja se polako raspadaju, pa oni izgledaju i kao aveti. Tako da je jedno od objašnjenja zbog čega se čovjek boji hodati noću grobljem je i to što su viđene neke aveti i neki duhovi, a u stvari viđeni su samo, znači, raspadajući oblici tijela pokojnika. Možda nije ovako fina ideja za početak, ali možda i obeća neki bolji razgovor. Pa da malo pojasniš, možda bi, razumeš, mislim, na šta stačno misli. Znači, suština straha sa jedne strane ljudi da hodaju po groblju noću je u tome što su vidjeli neke duhove i neke aveti. A objašnjenje je prilično prosto. Znači, prilikom smrti čovjeka, odnosno odbacivanja fizičkog tijela, odbacuju se energetska tijela. Ta energetska tijela isto se raspadaju kao i fizičko tijelo. Treba im neko vrijeme. Tom raspadanju mogu izgledati avetinski. I onda tu nastaje veliki strah, vidjeli smo avet ili šta već. Ja sad ne znam da li je to pravilo, znaš, da se uvijek pojavljuju samo aveti. Mislim da ima dosta primjera gdje ljudi pričaju da su vidjeli baš crte lica, da su vidjeli ajde da kažem te duhove onak kako su izgledali za život. Evo, našao sam ovdje u jednom starom članku iz 2001. druge, ne znam. Jedan fotograf koji je odlučio da snima priviđenje. Čovjek se zvao ili zove, ne znam da li je živ, Francisco Escor. On je svakog jutra kao na posao išao s fotoaparatom na groblje i slikao je, znači, sve što mu je fotoaparat uhvatio, ono što se kaže sa tog groblja, i poslije je pravio samostalne izložbe, pošto je Španac, znači u Madridu je pravio te izložbe gdje je postigao veliki uspjeh. Na snimcima se jasno vide obrisi ljudi koji su kao satkani od dima, a naročito jak utisak ostavlja muškarac prepoznatljivih crta lica koji posmatra svoj grob. Evo, namjerno sam ovo pronašao kad si rekao da su uglavnom aveti, da su već kad su u stanju raspadanja, pa takvi se pojavljuju. Ne mora da bude, znači ima, vidiš, prepoznatljivih crta lica. 10 godina mu je bilo potrebno da skupi dovoljan broj snimaka za izložbu. I ono što je najinteresantnije, stručnjaci koji su je posjetili više puta jednoglasno tvrde da je montaža isključena. Počeo je da se time bavi, po njegove priči, kada je posle jedne sahrane svog bliskog prijatelja slikao i kod razvijanja na snimku se jasno odstale dvije siluete. U jednoj se jasno vidi majka sahranjenog prijatelja koja je umrla nekoliko godina pre sina, a u drugoj njegovog brata koji je poginuo u automobilskoj nesreći. I to je bio za njega okidač da krene sa snimanjem i slikanjem groblja. I Stanko i druge kombinacije. Dobro. Ima duhova koji, mrtvi ljudi koji se pojavljuju na slikama na kojim ne bi trebalo da se pojave. Recimo, ima neki grupni fotografija živi ljudi na kojima se pojavljuje još jedan član te grupe
koji je ranije preminuo. To je isto interesantna situacija. Ne znam, vi ste spominjali, gledao sam ovi što imaju u ovim novim automobilima detekciju pokreta i raspoznavanje ljudi i tako to životinje. Pa kad ljudi prolaze grobljem, upali im se, pa vide bukvalno aveti. Tako da, mada kod nekih, zavisi, nije kod svih auta isto, pošto ne koriste isti. Dešavalo se isto, gledao sam čovjek ide iza, ne znam, 2 vola, su bile krave, i isto prijavljuje kao da su ljudi, u stvari, samo je skonto da su neka bića, ali nije, znači dobro raspozna životinje od ljudi. To je jedna interesantna priča gdje čovjek je vozio kao automobil noću i djevojka ga je neka štopala. On je nju pustio, vozio je neko vrijeme, nešto htjelo da joj kaže, kad se okrenuo nije nigdje. A nije se zaustavljao. Kasnije se počeo raspitivati tu i skontao je da je tu na toj lokaciji negdje poginula ta djevojka. Čak je pronašao njene roditelje i rekao kako je izgledala, a on nije tu domaći, nego je on samo bio na proputovanju. A onda su ti njeni roditelji potvrdili da je bilo dosta tih vozača kod koji se desio isti slučaj. Sad se postavi pitanje da li to taj duh obično tu šeta, pa iz nekog razloga ponavlja tu glupu situaciju da zaustavlja nekoga i da ulazi u nečiji automobil, ili je to neka energetska tvorevina koja je programirana da se tako ponaša. Možda je čak i ta djevojka tako nešto programirala, misleći kao evo da ja ostavim nekog traga na ovoj zemlji. Evo, ljudi se trude tokom svog života da ostave neki trag na ovoj zemlji. Većina nas ne ostavlja nikakve tragove, ali ima oni koji se uporno trude da ostave neki trag. Ja mislim da je Bora Čorba ostavio jedan fin pozitivan trag na ovoj zemlji. Ne znam o kakvim tragovima pričaš, ako misliš o nekim eventualno građevinama, jer sve okolo je manje ili više prolazno vrlo brzo. Znaš, pa čak i ovi neki poznate ličnosti iz ove naše, ajde kažem, moderne istorije ili neki likovi koje poznajemo nekih 2-3 hiljade godina unazad, sigurno se neće znati za njih još do samo par stotina godina ili par hiljada. Tako da nemoguće ostaviti trag. Znaš, što se kaže, dolazimo na ovaj svijet bez ničega i odlazimo isto. Tako da nema tu nekih velikih tragova, nego sam ja asocirao s ovom prethodnom pričom da je bilo dosta sličnih slučajeva tih aveti u smislu da duhovi zaustavljaju automobile. Pa ima onaj poznati slučaj kad je onaj mladić ili u stvari čovjek dao čak jaknu toj devojci koja je zaustavio i na kraju se ispostavilo da je ona mrtva već ne znam koliko godina, a da ga je ta njegova jakna baš čekala tamo, ne znam gdje je okačena. I tako. Tako da toga ima puno, ja gledam po ovim nekim kanalima gdje prikazuju tako te stvari, dosta se često utvare po putevima pojavljuju. Sada, da li to nešto vezano za neko mjesto nesreće, blizinu groblja ili tako nešto dalje, to mislim da nije toliko bitno i relevantno, ali jako je opasno, pogotovo noću. Ako se tako te stvari dešavaju, i ne samo što je opasno i stravično, jer čovjek može da sleti sa puta i tako dalje. Tako da imam vjerojatno i dosta tih nesreće koje su uzrokovane tim stvarima za koje se ne zna uzrok kada neko sleti tako iz čista mira sa puta. To je razumljivo u nekim gužvama i sličnim situacijama ili kako je neki tehnički kvar auta, ali iz čista mira da neko sleti sa puta, to je baš nije lako da se desi samo od tebe. Čudna anomalija. Evo, ja se sjetim, mislim da je to kod njega bilo napisano, radiestezista Jurdana, negdje dole tu u Hercegovini, gdje navodno ima neki put u kojem je bilo baš puno saobraćajki. I čovjek je otišao dole i na toj nekoj lokaciji utvrdio šta se u stvari dešava. Da tu ima je neki energetski naboj na tom putu i kad vozač prolazi sa svojim vozilom, njemu se desi pokret ulijevo ili udesno, sad nisam siguran šta je on spomenuo tu. Kao da smo nekako
kako bi rekao, tim energetskim nabojem, kao da mišići djeluju na taj energetski naboj i onda oni naprave pokret se napravi s volanom i čovjek sleti s puta. Što kao objašnjenje nije loše nimalo. Jer stvarno negdje na nekim lokacijama zašto se to dešava? Zašto postoje te neke crne tačke? Kad spominješ crne tačke, kažu, znaš da ono obeležavaju tamo gdje se najčešće dešavaju nesreće, bez obzira da li je ravan put ili je krivina ili šta je već, ali tamo gdje najviše ljudi gine, tamo se stavlja upozorenje da je kritična ili crna tačka ili kako već to zovu. Pretpostavka naučnika, to sam čitao o tome, je da je u pitanju neka vrsta energetskog zračenja, recimo ili ukrštanje vodenih tokova ili podzemnih normalno. Isto ono što osjete raškari verovatno kad pronalaze vodu. Ali u ovom slučaju neka zračenja podzemna ili koja već kakva, ne znam, uglavnom koja se presecaju u tim tačkama i možda dođe do toga da vozača dezorijentiše ili da se desi da izgubi kontrolu nad automobilom. Eto, to je jedno od objašnjenja. A sad, da li je to baš tako, ja to ne znam. Evo, kad već pričaš o tim crnim tačkama, znaš. Evo ove fotografije što delim, pitanje je da li su autentične. Da li je to stvarno to ili da nije možda snimljeno stvarna osoba pa na neki način izgleđena ili nije fokus na njoj ili kako već, ne znam, mislim, pretpostavljam da se može igrati sa fotografijom. Pogotovo u današnje vreme. Ajde, ove fotografije koje su nastale prije 20-30 godina, malo teže da su ljudi pravili fake slike i tako. Ovu fotografiju navodno medicinska sestra u nekoj bolnici slikala. Šta ja čak ni ne vidim šta se tu dešava, da li ova osoba stvara nered ili šta već, ne znam. Evo, recimo ova priča što sam ja ispričao, da kažem, za tog fotografa, da li vjerujete da je on to stvarno snimio i da li su moguće uopšte, da li je moguće snimiti duhove? Nekad su vidljivi čovjeku, a nekad su vidljivi samo fotoaparatu, a sad ne možeš generalizovati sve fotografije što postoje. Vjerovatno da ima prevara, ali postoji toliko tih autentičnih snimaka i video zapisa, tako da mislim nema tu generalizacije. A da li ti tako vjeruješ da može biti neko živo biće u infracrvenom ili ultraljubičastom području pa da bude snimljeno? Vidiš, to je interesantna priča. Lako je moguće, jer mi ne vidimo u tom spektru, pa ne vidimo mi skoro ništa. Šta vidimo, koliko vidimo, sad vrlo malo. I čuo za onaj primaz na oni naočala, ne mogu se sjetiti koja materija bila upotrebljena za to, pa da se može vidjeti mnogo više nego što inače vidimo fizičkim očima. Ne, ja ne znam. Možda neko drugi zna o čemu se radi. Ima, to je neki frajer, ne znam zašto je on to radio. Inače je to neka materija koja služi u farbanju tkanina. Pa ne znam zbog čega je to čovjek uopšte radio prema zivoj naočale. Dobije se neka plavkasta boja, valjda. On video nešto drugo nego što se vidi obično. Vidio neobično i on je to rekao i rekao je šta je radio. Onda je kasnije to zabranjeno da se koristi i obrazloženje je da je ta materija otrovna za čovjeka. Da, on se plaši za njegovo zdravlje. Pa da. Kao inače što. On se stvarno puno boje za nas. Našao sam ta materija, se zove dicijanin. I šta sa njom, ajde, još jednom da... S njom se premazuju ta stakla i onda ti to kad nosiš duže vremena ti vidiš mnogo više nego što možeš da vidiš ovako. To je kao izgleda u onom filmu Oni žive. Nego sad dok kad si to rekao, asirao si me predno 10 dana sam pogledao neki video, neki ruski prikazuje, ima neko navodno, a nije neko specijalno, ja samo ne znam koja je staklo. Kada kroz to staklo gleda, bukvalno što ti kažeš, vide se spektri ne vidimo ovako normalnim okolostima i navodno sa tim uspjeva da vidi blokovane, odnosno, kako bih rekao da kažem, nevidljive letelice. Znaš, sad koliko je to autentično ili nije, ovo što je Stanko malo pre rekao, ja ne bi
iznosio nikakvo mišljenje po toga, ali moguće je da ima znači sredstava putem kojih određeni spektri koji znači nama nisu vidljivi u normalnim okolnostima postaju vidljivi, znaš to sigurno. Pa vidi, svašta tu ima, ja meni sad padne na pamet, znaš kako je nekome palo na pamet, recimo da uzme magnetofon, mikrofon i da snima onaj šum između radiostanica. Znači u trenutku kad je snimao, taj šum normalno šumi, ništa posebno. Ali kad on premota, jer tada su bilo oni trakaši za snimanje, kad premota trak i pusti je ponovo, onda čuje glasove neke. I dosta je bilo istraživača na tu temu koji su navodno uspostavljali kontakte sa umrlima i ovi su im govorili o kome se radi, ime, prezime, gdje je stanovo, kad je živio i stvar je nekom provjerom utvrđivano da je tačna. E sad, pa ja vjerujem da su i Ameri i Rusi upotrijebili dosta tu novca, su bacili da izvrše istraživanja u tom pogledu. Šta ima u tim spektrima, da li tu nešto može da se pogleda, vidi, čuje, osjeti. I vjerujem da postoji dosta sprava koje su izmišljene u tom smjeru. Samo što one sigurno nisu predstavljene javnosti. Poslije možda 100 godina neće biti predstavljene. Ne bi ja tako rekao Ne znam da li si gledao, ja sam baš preko ovih dana Srbije Elit mi je dao tu jedan video, pa sam gledao lika koji isto ide da ispituje baš jednu takvu pojavu i koristi upravo te naprave, znaš. A to je u slučaju ono što sam malo pre rekao, kada same ti duhovi, odnosno aveti, nisu vidljivi nama, a postoji znači situacija kad su oni nama direktno vidljivi. A što se tiče tih zapisa, ja ne znam šta te tu čudi, znaš, ljudi su snimali milijarde ljudi je koristilo, ne znam, što magnetofonske trake, što kasete, zapisuje nešto pa to posle preslušavano i onda kad su uočili tu pojavu, to se lako ispita i onda se vidi da to funkcioniše. Sad kako, zašto, to je već nešto drugo, to je u domenu, da kažem, naučnika da objasne zašto nešto može ili ne može, ali da se dešava, to je više nego poznato. Pa imaš i onu drugu stvar, a to je kada se trake puštaju od natrag. To je uglavnom vezano za muziku, nije direktno za ovu temu, ali je dosta slično tome, da čuješ nešto što ne bi trebalo da je tu, tako da kažem, u najmanju ruku, znači, tako da, to su stvari, znači, koje su čisto obično iskustvo, ne vjerujem da je to iko naučnik sad ili neki inventor sedeo, razmišljao i došao do zaključka da će to da funkcioniše, ne, nego je praksa jednostavno pokazala da to funkcioniše i radi. Sad, kažem još jednom, iz kojih razloga, zašto, to je jako teško sada utvrditi, a gledam isto, što danas jako veliki broj kamera, ja ne znam koliko, sigurno milioni, ako ne i milijarde kamera su postavljene širom sveta i onda su kamere baš u stanju da zabeleže jako puno stvari vezano znači za duhove, ali i neke druge pojave koje ne možemo direktno podvesti po to. Jer je ona situacija, baš ovo što pokazuje sliku, ja sad ne vidim ovdje ništa, dešavalo se da ljudi prilikom obične fotografije, obične neke životne okolnosti slikaju i onda da se desi da se na toj slici uplati neki duh ili neka, opet kažemo, druga pojava. To je jednostavno tako, znači. Evo kao na ovoj fotografiji. Vidiš ove dve devojke što se slikale. I evo ti ova treća silueta, vidiš je ovde. Vidiš da drži ruku, uhvatila je rukom ovu za ruku. A da, vidi se ruka, jeste. Ne vidi se osoba, ali se vidi tačno ruka, da. Vidi se pitanje da li mi možemo da misaono sami umetnemo, da formiramo, vizualizujemo nekog lika, ali ja mislim da tu trebalo malo žešća energija, da bi se to umetnulo i da neko sa strane to kad fotografiše, da bi to moglo da se pojavi. Mislim da to baš i nije tako jednostavno raditi. Ne, problem današnjeg čovjeka je u tome što sve što nije naučno objašnjeno vodi se ili se uzima da ne postoji. Dok u ranijim vremenima ljudi sve ono što je
što su više ljudi imali prilike da dožive, se smatralo kao nešto što postoji. To je najveći problem. Znači, ova moderna nauka mi izbacivala, kako da kažem, ili zabranjivala da verujemo ono što su ljudi vekovima, možda i hiljadama, milionima, svejedno godina doživljavali. U tome je poenta cijela priča. A imate jako puno popularnih stvari u smislu da, na primjer, imate uklete sobe po hotelima, koje se u najvećem broju slučajeva uopšte ne izdaju. Ili čak se je ceo skrata, kako se zove, zatvore, baš iz tih razloga. A da ne spominjemo institucije tipa ludnica, bolnica i tako dalje. Toga ima koliko hoćeš. Čak i po školama. Znači, svugdje tu gde je ogroman broj ljudi prolazio, a nekoga je neka teška sudbina ili neki životni problem zadesio, dešava se da ti ljudi kada odu na onaj svet budu zarobljeni sa tim svojim ličnim problemima. U smislu da li je to neka nasilna smrt ili je neki drugi problem bio ili nečije vezano za nešto materijalno, nebitno, ali to su najčešći uzroci zašto ti duhovi nisu u stanju da napuste naš materijalni svet i dodu tamo gde, ajde da kažemo, svi ostali duhovi odlaze nakon smrti. Ovo je jedna psihijatrijska bolnica, tako nekad bila i navodno ove fotografije su snimljene. Imate dve različite situacije, samo koliko sam ja uspeo da razumem. Jedno je kada duh egzistira, znači duh neke preminule osobe ili osoba ili nekih drugih bića, a drugo je kada samo mesto, što ti kažeš, Zok, što si spominje jedno vreme, tamo pri početku, upije tu neku energiju i stanju je to da projektuje, da kažemo, kao svojevrsni film. Jer bilo je slučajeva gde su ljudi određeni istorijske događaje ili isto te neke prikaze, znači gde se ne radi o samoj, kako da kažemo, samoj duhu ili aveti, nego se radi o projekciji samog prostora, određene scene, određenog događaja i tako slično. To se dosta ređe susreće, ali slušao sam da je bilo i od toga dosta primjera. U određenim vremenskim razdobljima je moguće na određenoj lokaciji vidjeti tu takozvano, da kažemo, projekciju. Ne verujem da je većina od vas, to je sigurno nisu svi ni čak čuli za to, tako da i to je interesantno. Evo ovde se vidi navodno ruka koja lebdi iznad ovog radnog stola, pisaći sto, šta je već. Ali ovde u popratnom tekstu kaže da je to pisaći stol kraljice Ane ili tako nešto, sad će da vidim. Da, kancelarija kraljice Ane. Početkom 20. veka je nastala fotografija. Ljudi, da li su se uopšte naučnici bavili ovom temom, recimo? Da li ima nekakvih potvrda, recimo, nedvosmislenih potvrda, recimo, da su fotografije autentične, da se to stvarno dešava ili jednostavno ćute, ne govore o tome? Jer znamo da naučnici obično odbacuju, recimo, kad smo pričali o demonima, da su demoni nadprirodna bića i tako isto pretpostavljam da misli i za duhove. Vidi, Stanko, prije si imao bolje metode za utvrđivanje šta je uredno, a šta nije uredno od tih snimaka. Znaš, imao si taj negativ koji je možda bio, mada i tu moglo biti podvala, znaš. A sad zamisli jednog običnog čovjeka koji je običan, totalno običan i na njegovim fotografijama, na njegove porodice pojavi se neko ko tu ne pripada ili pripada, a nije tu, nije u životu. Ja opet kažem, dovoljan je jedan primjer da bude istinito i eto novog slučaja koji se može razmatrati. Ali danas kad uzmeš koja tehnologija za fotografije, evo, ostavio sam, kad je počinjala ova emisija, stavio sam u grupu post, video jedan o vještačke inteligencije koja je sve to nešto od ovih političara napravila transvestite i šta već. I koliko je to kvalitetno. Znači danas mogućnosti baš u tom smjeru da se ispituje neki konačan materijal koji je problematičan i koji može biti obrađen različitim programima je veoma razočaravajući da bi se neko toga hvatao. Pa dobro, to današnja fotografija, ali imamo fotografije koje su iz prošlog veka, recimo, koje možda se
uradi analiza, recimo da se vidi, pogotovo danas kad postoji toliko puno mogućnosti, recimo da se dokaže da li je nešto fake ili nije. Znači te stare fotografije bi još lakše mogli sad da ih raskrinkaju, da tako kažem, ako su lažne. Vidi, kad mi govorimo inače o nekom dokaznom sredstvu kojim dokazujemo nešto, jel se pojavljuje u naučnim krugovima da je poluraspad čega bijače, ne mogu se sjetiti koji je element u pitanju, da li je uran ili cezijum ili šta već, pa se ispituje recimo stijena neka, pa on tamo kaže, ova je 300.000 godina stara stijena. Na kraju je ispalo da je i to isto vrlo problematično i da se ne može na taj nivo dokazivati starost nekih predmeta. Dragan mogu više reći o tome, ne mogu se sjetiti tačno o kojem elementu se radi. Postoji samo ta metoda sa ugljenikom i ona je poprilično pouzdana jer je jako dobro istestirana. Znači na nekoliko hiljada godina jako dobro funkcioniše. Ali ona funkcioniše samo za biološke predmete, znači za stvari koji su nekad bile žive biljke, kosti, za sve ostalo ne. Znači može da utvrdite koliko je staro neko delo koje je napravljeno, ko zna kad, nameštaj recimo i tako te stvari. Pa i to možda nije tačno, ja sam gledao snimke Roberta Gentrija koji je mogao da napravi, ne znam kako se na hrvatskom kaže, to što kopaju i onda bacaš u peć crno uglje. On je uglje napravio za 2 dana. Znači, to što nam priča mainstream da je to bilo 1000 godina pod zemljom nešto, da je to trebalo dugo godina, to opet nekako je on opovrgnuo. Tako da te metode nisu baš 100%, nego ostaju poznate u tom kontekstu što treba eliti. Sve što je novo, što je otkrivljeno, možda što ne potvrđuje mainstreamovski narativ, ono sve odbacuju. Ta čovjek je čak izgubio posao kad je otkrio te stvari. Isto on je utvrdio da granitne stijene nisu milionama godina stare, nego manje, da unutra je našao one krugove od poronijuma koje se raspada u 3 minute i time je onda kazao da to ne može da bude tako staro. Tako da su te stvari veoma na skliskom terenu. Treba pogledati još alternativne arheologe i ove što se bave time, pa onda vidiš da je sve nešto čudno. Stvar je bila i sa ovim detektorom laži. Prvo je on bio okivan u zvijezde da bi na kraju, ne znam, imaš tipova koji mogu da ga nadigraju. Mislim da se u nekim državama da je izbačen kao dokazno sredstvo. Osim toga, ne znam da ste se susreli sa nekom temom nekog događaja koji se uopšte nije desio, ali eto kao nešto je ostao u svijesti ljudi da se desio. Ne znam da li ste upoznati sa takvom pričom. Znači, kod nekih ljudi oni tvrde da se takvo nešto desilo, a tako nešto se nije desilo, jer nije zabilježeno nigdje značajan kao neki događaj. Što upućuje da baš ta naša memorija baš i nije tako pouzdana. Zato kažem, eto, slična je znači ta pozicija isto sa tim ugljenikom koji služi eto kao u dokazivanju starosti nekih predmeta. Postavi se pitanje ako je taj čovjek uskočio i pokazao to na primjeru da to ne radi svoj posao, znači sve ono prije što je na osnovu njega prihvaćeno i pod navodnicima dokazano pada u vodu. To znači da je nauka isto na labavim tu nogama, da je sklizak teren i da se stvari ne mogu baš tako lako dokazati. Se neko seća emisije koja je, ne znam sad na kojoj televiziji išla, gdje ljudi su bili podvrgnuti detektoru laži, postavljaju pitanja i ako pogrešno odgovore,
ispadaju ili šta ja znam, tako, kao neka vrsta kviza. Ono, istina nije istina, razumete? Ne znam da li se neko seća. Misliš sa elektrošokovima? Ne. Bila je emisija istina ili laž, tako se nekako izvala, čini se. I sad su parovi bili u pitanju i ispituje, recimo, da li prevario, da li je prevario ili kako već. I onda kaže, ovaj kaže nisam, ovaj kaže na detektoru, znaš, kao laž, nije istina. Da, proveravaju koliko supružnici poznaju jedno drugo, tako nešto, da. Gledamo na kom principu radi kamera i kad gledamo tu neku transmisiju do nas gledalaca na televiziji, mi vidimo znači da ova svjetlost upada u objektiv, pada na onaj osjetljivi senzor i to se pretvara u neke jedince i nule, u neki binarni kod i kasnije koji može da se snimi na mediji, a može i kroz kabel ili elektromagnetno da se pošalje na daljinu pa da bude ponovo rekreiran na drugoj strani. Sad, interesantno je kad govorimo o toj nekoj nevidljivoj oblasti, šta bi to recimo neka kamera trebala da učini da recimo snima ispod praga vidljivosti našeg oka, u tom nekom području recimo bliskom ili na kontrastrani u tom nekom isto bliskom području, ali samo na višim frekvencijama. Da li bi tako nešto, takva vrsta kamere recimo mogla da zabilježi nešto što bi ona nekom konverzijom prebacila u ovu vidljivu našu stvarnost, pa da mi vidimo tu nešto, šta se tu dešava u području tih frekvencija. Mislim, meni to tako djeluje logično da bi tako trebala biti konstruisana ta kamera, znači da ona snima frekvencije, ne ove vidljive svjetlosti, nego one tamo koja je blisko ispod praga ove naše vidljivosti ili iznad praga vidljivosti. Možda je to neko i napravio, samo što nama to nije nikad prikazano. Našao sam ovo što sam pričao, trenutak istine se zvala 2008. Detektor laži. Prije par dana slušao sam Dejva i kaže da on je bio iznenađen kad je ugledao sada najnovije sliku od ovog, zapravo da ima drugu nogu, ne više zlatnu nego srebrnu, ali u originalu on ima oba dve noge iste. Znači i prošlost nam, to što sam pričao, te elite stalno menjaju. Evo sad ću staviti kompletan set ovih sličica šta se izmenilo posljednjih nekoliko godina. Evo vidite, na primjer marka Fruit of the Loom imala je u prošlosti ono nešto smeđe pozadi, sad nema više. Isto, na primjer, ovaj zečić Lonely Tunes sad se drugačije zove. To je taj Dave nazvao Mandela efekt, jer ako se sećate, isto su za Mandelu iz Južne Afrike rekli da je umro u zatvoru, a onda je odjednom postao predsjednik. I zato se to zove Mandela efekt. Znači, isto sada što rade sa nekim filmovima, ali to sad ne mogu tu da stavim, jer kad sam to progledao nije mi bilo bitno, da na filmove već crtaju chemtrailove, kao da je to već nekad bilo. A ako pogledate svi stare fotografije, na nijednoj fotografiji ispred 2000 godine nećete pronaći nijedan chemtrail. Tako da to je istina da još više smo zbunjeni nego što bi trebali da budemo. Ja koliko se sećam, ovo bi trebalo da je ta uvodna špica za ove crtanje. Ova desna. A kako je moguće da ti se promeni tvoja VHS kaseta koju imaš ti kući? Ja razumem da on možda promeni tamo u svetu taj svetski njihov server ili njihovu tu, kako se to zove? Pa baš Samo mala konstatacija, nema ništa protiv da ovome čemu se priča, ali očitali ste o teme 500 miliona kilometara. Dao sam Stanku na privatnu poruku kako automobil Tesla
pomoću onog njegovog ekrana može da locira duhove ko budeš negde parkirao na groblju. Da li danju ili noću, nema veze, može da ih vidi na ekranu. Zoks je pričao o tome kako se istina iz prošlosti izmenjuje, pa sam se ja setio toga, pa sam samo zbog toga se nadovezao. I hteo sam samo da zaključim, jer je neko pitao šta je na VHS kaseti, baš iz toga je došla debata da Dave još ima te kasete i CD-e, a kad je počeo da gleda remastered filmove, zapazio je, pa čekaj, ja to nikad nisam video da ima srebrnu nogu. Samo toliko, sad se možemo vratiti na avete. Ne znam, sjeti se onih starih legendija, da su mrtvaci sa novčićima plaćali prelaz iz jednog sveta, a u drugi tim, ne znam, Šamđijama ili kome koji ih je prevodio, znaš, tako da ima tu nekih vjerojatno dodirnih stvari sa nekom misijom. Evo jedne lepe fotografije. Još kad bi ova osoba bila preminuli, ne znam o čemu se radi, samo sam, pronašao sliku. A misliš došao sam sebi na sahranu? Ne, vidiš da silueta neke bake se pojavila. Vidiš nanesena nad tim našem. Sad sam kad prikazuješ ovo, postoje se ima interesantnih stvari gde se ljudi pričaju sa nekim, znaš, određeni pojedinci, a ispostavlja se da ta osoba uopšte nije tu, niti kamera zabeležila, niti drugi ljudi vide s kim dotični pričaju. Tako da ima i situacija, ono što sam malo pre rekao, ima iznimki kad ni čak kamera ne uhvati, sad možda zavisi od tipa kamera, neću da ulazim u to, pošto ima danas sigurno kamera raznih vrsta, da kamera nije u stanju da nekad zabeleži, a da određeni pojedinci, tako da i to je interesantno istaknuti. Imaju ove super brze kamere, tamo negdje u divljini nešto se snimalo, pa su onda pronašli neke insekte koji toliko brzo lete da jedva bilo to zabilježeno na tim super brzim kamerama. Mislim da se radi o čak 1000 frejmova u sekundi. Evo ovde piše Udovac snimi na filmu tokom seanse koju je sazvala njegova mrtva žena. Nije mi jasno kako njegova mrtva žena mogla sazvati seansu. Pa preko medijuma. Evo na ovoj slici vidite ovu fotografiju, ova žena bez nogu, crnom ogrtača. A pogledajte ovu fotografiju. Kamera beleži bukvalno posljednje sekunde života umiruće osobe. Bijela supstanca se odvaja od njegovog lica dok izdiše. Tako piše u popratnom tekstu. Sad dolazimo do onoga što smo nekad pričali, znači koliko je teška duša. Jako teška. Ova fotografija navodno je nastala po oblačnom vremenu bez sunca. Ova crvena silueta, kako bi rekao. Ovo je baš interesantno. Ovo je atipično. Uglavnom su duhovi beli, a ovde je nešto crveno. Šta je ovo, da li ima veze sa tom tematikom ili ne, to je nešto drugo. Znaš, možda je neka sasvim druga pojava u pitanju ili ono što kažeš da je neka montaža. Da. A evo vidiš ova fotografija. Žena pokraj televizora i duh. Evo, silueta ova. Da, vidiš šta je. Ja sad ne bi da izmislim neku novu teoriju na pače, ali samo da skrenem pažnju da duhovi su verovatno samo beli, a ovo ostalo sve možda su neka druga biti u pitanju, tako da. Sad, da li duhovi mogu da budu drugih boja, ne znam, crne, pa evo sad ti si neko crveno predstavio, ja stvarno ne znam, ali možda je to, kako da kažem, reper, da nam odvoji tematiku duhova i aveti od nekih drugih pojava. Samo dajem kao potencijalnu mogućnost, ne tvrdim da je to baš 100% tako, ali iz mog nekog ličnog iskustva i iz svih videa i slika što sam video, ispostavlja se da je to moguće. Mada nekad su u stanju duhovi, verovatno kad se više materializuju, da izgledaju dosta slično, da kažemo, živoj osobi. Znaš, to je ta neka dodatna mogućnost, a u drugim slučajima ja znam da su duhovi samo beli. Ovo je u jednom engleskom pubu Phantom.
jer ti razni negativni entiteti, ko zna kakvi sve postoje, oni su dosta često crne boje, na primjer, za razliku od, kažem, duhova i aveti koji su beli, ti negativni entiteti su uglavnom crne boje. Tako da, možda ima nečeg u tome što mi i na nesvjesnom nekom nivou smatramo da je belo nešto pozitivno, ali tako i više vuče na neku pozitivnu stranu, dok crna boja uglavnom je vezivana za nešto negativno, nešto tamno i tako dalje. Tako da, mislim da se to provlači čak dugi niz godina kroz neku tradiciju, ne samo i istoriju i tradiciju, da. Mada moram napomenuti da ne hotaju svi narodi taj odnos nam prema preko boja, tako da, na primjer, što se tiče, ne znam, venčanja i sahrana, nije u strukturama identično, kod nas se uglavnom, znači, na nekim svečanostima tako, nose bele boje, na primjer, znamo da mlada nosi belu venčanicu, dok kad se odlazi negde na sahrane i tako dalje, uglavnom se nosi crna ili neka tamna boja. Da, ova fotografija, momak se slikao sa svojim psom i pokraj njega nepoznata gospođa ili šta je već. Pre će biti snako da neka roditelj dalje, baba, tetka, lina, majka i tako nešto. Eto ti opet klip, Stanko, tamo na privatnu poruku, da vidiš, znači sve teče normalno i vreme i sve, čak i ovaj lik iz kamiona i zašto da vidi da li je skazio tog čoveka ili nije. Ne znam da li si ti vidio taj klip, stari je baš, možda ima više od 5-6, evo, 11 godina. Čovjek otišao da sedne koliko je predstavljen. A i kamion je počeo da skreće malo u levo, vidiš, kad je naišao na njega. Kao da ga je nešto spasilo, razumiješ ovoga. Ne znam. Pa jeste, eto ga, taj što je pored njega, on ga je spasio. Ta crna silueta što stoji pored njega, on je ona svetlost koja ga je odvukla tamo. Eto vidiš, to je ta silueta stoji posle pored njega tamo, razumiješ? Da. I on otišao da sedne na trotoar, on je bio pored kolica i onda je kao krenuo ovamo prema. Ne znam što da mislim. Nema veze, šta god je odrađeno je fenomenalno. Ako je istina, lepo ga je spasio, ako je neistina, dobar klip i to je to, brate. Jednostavno kao da ga je prebacio vremenski ili kako već, prostorno. Tuko onaj Flash, junak, kako se zove, iz stripova, koji ima fantastično pozorno, tako je ovo sam. Imate još jedan snimak, ja sad ne znam tačno, ali mislim da je tu vjerojatno još par vas imao prilike to da vidi. Kada kamera gleda ulaz neke prodavnice. I lik prolazi i prolazi kroz zatvorna vrata. Znaš, tako da takvih pojava ima jako puno. To, video sam taj klip, Bobe, znam na šta misliš. Čak je nešto vezano i za vreme, ne znam šta je sad, neće se do detalja. Interesantno je to za te duhove. Zato što tu imate jako puno narodnih predanja, a ako bi ušli malo temeljnije, pa sad da bi preterao, ali možda svaka 10, 20, 50 kuća to imala prilike da doživi. Ili ajde kažemo svaki 500-1000 pojedinac.
da li se duhovi javljaju u smislu aveti ili samo u smislu osjećanja nečijeg prisustva ili kroz snove, ali toga ima baš jako puno. Sjetite se samo da kod starih naroda, plemena i tako dalje, da je s jedne strane bilo i poželjno kontaktirati duhove umrlih kao duhove predaka, da bi se određena znanja, iskustva i poruke mogle prenositi. Mi danas imamo mogućnost da svako može da ostavi ono što je delom dok pričao, ali nevezano za to, da ostavi neku svoju poruku, neku mudrost, pa čak i bogatstvo ili nešto što je čovjek nešto negde ostavi i tako dalje, da se zapiše, da ostavi nekim svojim naslednicima. Dok ranije, čujte, takva mogućnost nije postojala. Prvo nisu ljudi pisali, a nisu postojali vidovi zapisa kao što su razne trake, video zapisi i tako dalje. Danas imamo i to u digitalnom obliku, tako da je danas lako ostaviti poruku. Meni je bilo interesantno kad sam se susreo, ne znam, ima to već dosta godina, kad su prvi put izmislili da eventualno ljudi mogu da snime za života neku poruku što žele da svojim naslednicima ostave i onda da čak to mi je jedno malo morbidno, da se to kao u smislu ekrana stavlja na grob i onda da kad neko posećuje grob tog, znači preminulog, da na taj način, da kažemo, neko komunicira ili gleda video zapis, znači toga što je ta osoba za života nešto rekla, saopštila i tako dalje. To mi je malo morbidno. Ovo je navodno snimljeno, znači TV emitovao ovu sliku koju je neko snimio, ali ti duhovi nisu bili u studiju, nisu se videli, nego tek navodno program uživo, kako je bilo, nemam pojma. To je taj video, bravo. Nešto tu sa vremenima, ako se ja dobro sećam, da su druga neka vremena, ne znam kad je ušao, kad je izašao, da li se dan pomereno ili tako nešto. Taj zadnji video je nešto najjesivije što sam, znači, ne znam da sam se nekad više usrao nego sad, brate. Nego tad, kad sam prvi put odgledao taj video. Znači, to je nešto strašno. Ništa se ne vidi, znaš. Teško ko možda vidi, neću ništa da ti pričam, odgledaj video do kraja da vidimo da će svi da vidi isto. Sad se videla kao neka silueta ili nešto tako.
Ima ovakvih i sličnih videa, jako, jako puno. I vidite ovo što sam ja rekao, da se potvrđuje da ti normalni duhovi javiti su uvek kao bele boje, i da kažemo nešto providno, tako nešto između. A možda misliš zbog toga što su nekad bile crno-bele fotografije? Ne, nema to već. Pa čekaj, kako se zove uvek se kaže tamne sile, je tako? Da, aj mi reci sad, gledam ovu fotografiju. Jel vidiš senku ovde? Da li duh može da pravi senku? Pa ne znam, ovde stvarno je tako ispada. Sad da li to senka ili nešto drugo, ali vidiš, samo je po obodu. A vidiš ovde da ima senke ovde u drugom delu, ta senka bi se providjela kroz osudu. Znači, kažem, Stanko, uvek se kaže tamne sile. Sile mraka ili tamne sile, tako u našem narodu se govori. I obrnuto, sile svetla. Evo vidi. Jel vidiš, ovde je senka. Isto tako od zavesa, isto senka ide na istu stranu. Znači da je, pretpostavljam da je fake, nemoguće da duh. U stvari, kako bi mi uopšte vidjeli siluetu, recimo, ako nema ni malo senke. Hvala vam na učešću, hvala vam na pažnji. Laku noć, prijatno živjeti.